Tshikolo tsha sekondari ya Phulusho tsho no shanduka fhethu ha zwiito zwa vhutshinyi zwi tshi tevhela tshiwo itsho tsha u thavhiwa na u vhulawa ha mugudiswa wa grade ya malo. Avho vho zwi vhonaho nga maṱo vha ri a vha ḓivhi uri ndi mini tsho ṱuṱuwedzaho u thaselwa ha mugudiswa uyo. Bebafuna ukumshaya yabo ngalamula mina. Mangilamula kanjalo uneuza ngokugijima. Qayiya afika baleka uGP abamba unewo yabo. Phela kanjalo kahanjwa. I'm saddened that after almost 1.5 hours, I don't have answers of what happened. What I know is accusations of drugs in the school, accusations of gangsterism, accusations of poor management. Vha muṱa wa muhumbulelwa vha tshe vho farea ṱhanga tshiwo itsho vhunga ṅwana uyo vha tshi ri o vha o ḓifhumulela nahone ha ngo vhuya sumbedza tsumbo dza u vha khombo kha vhaṅwe vhana u bva tshe a tou vha ene. A se ngwana o ratang go bolela yena mara a se motho o ratang go bolela ke ngwana o re ha nna le ena a bue le nna ka nako eo a ile ipapalla. Vha muṱa wa Mgaye vha ri vha ḓo lindela vhuṱanzi u bva kha muhasho wa pfunzo u ḓivha uri ho iteani. Akaze abe nalo udlame even apha elokishini ngoba uQayiya ngumntana mhlawumbe ohlala nalapha kokwaphi ngumntana westrato. Muhumbulelwa ane avha na minwaha ya fumi-rathi u ḓo ḓivhonadza khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Wynberg matshelo. A si kalekale muṅwe ṅwana o vhulawa kha zwiito zwa u tambudzwa vunduni ḽa Mpumalanga.